Горный улуғын бәс көйлечілігір түйәрін сударысыны дума контролға тұтар. Москваттан Николай Валуев. Кәлем барда. Мүкіндерге Сударсыны Дума туризмға, оны туризм сайдытығар комитетін бірісідетелен бастығы солбиячыта Николай Валуев, оны Саха Республикатын правительстватын бастығы солбиячы Дмитрий Бердников горны луғығар үләтілер. Үлі сүрін сорығынан хаспытсылға бағарғым сағалайбет 5 күйілін ұлықтауқтырын қытары көрсүй, желер тұтулар тұрықтырын білсі болар. Горнайтан Роман Дмитриев кепсир. Сударствына Дума туризмға, оны туризм сайдытығар комитетін бірісідетелен бастығы солбиячыта Николай Валуев, оны Саха Республикатын правительстватын бірісідетелен бастығы солбиячы Дмитрий Бердников салтыла делегация. Аспытсылға ойыр бағарттан ұлғандығым сағалайбет 5 көлбөхелігер сылжан. Чөлігер түйері үлелерін местетігер білістілер. Ол күрдік бастан ұта 5 оғылақ Мария Ефим Павловта желергер киен Николай Сергеевич игыл етін кітары көрсен кәпсетті. 2000-деміндегі же тұрғын тұтутын ұйталаста. 2015-ке тұттан келбіппет. Мандық жемекке тәстәғіті. Планировка тұттан мантанатында болылар. Білінге бүтін өттен әмейін бір ордырау. Білі компенсацияндан қатшы бер біттірі. 2 жел ағыты біт болбыр бұтыр. Оны 1 же бітін болдағана компенсациядан беріндер. Корыққа квартира тасып бұт. Sanatlar bollaqqa uaqqa uopsaya otut tüet çebıl jamıda. Bu jeler kılgas kemihiler sanattan tutulan hem sagalayçiler külüsterin kıstığı battaha elilerger ılbıttıra. Jeler ımxım diye materyaldan tutuldu bıttıra. Kuhana soğuktu kıstığı ahan beytin kördürdü. Olaran kritegastar jeya anırgar, mostalargar belirtendiler diyen Дмитрий Бердников etti. Каждый подрядчик несет на себе 3-летнее гарантийное обязательство. Прошедшая зима, да не только зима, и в принципе контроль Министерства строительства в лице службы СГЗ ведут постоянный мониторинг. Контроль показал, что есть у некоторых подрядчиков недочеты. Эти вещи устранялись в течение сезона, и сейчас в этом году с наступлением теплого периода некоторые работы были перенесены. Они будут обязательно выполнены, мониторинг будет продолжаться. Gılgı Sılcanbaran Baharga Uluhan Kotonun Sagalayabit Bahına Kahıstı olaq Alexey Petrov süyüs besteliyaq sağın Kotonun kördü. Süyüs altı onağı süyühünü kıstatan taharbıt kahıstı o salayachta. Geler kıstığı köşse ebi hette o meseliyaq Koton 2 soğuçaratın tutan kildeler bağasına alaq. Manıqa üpkör ütüger Nikolay Vалуев beytine tütten tühü boların bildirdi. Süyüs altı onağı süyühü kıstamaran doktada. Toğanta daqa bilintara duranak. Ben üpüden gornaya aska puleyade tuttarabıt. Genelde mi parayı biler. Ben 2 kadar nağdım. 8 kadar nağdım. Mağdeni Vladimir Denisevich Longina vaatın süger atamay ağır kaysqalaq orta skol tırsılcan. Sana tutulluqtaq süyüz bir hemestilaq oskola serin kördü. Oskola tututa sılaqsın uha nispi bollağına. Bılırını bahar kenitten Vladimir Putin bıhatçı jahalından oskola federalini üpünden tutullara bigergen bita. Bulan bıhıtından 5-9 günler oskola bastaqı sıbayeta tühüyöqtaq. Baharga emiri sotuluğu 5 kölün keskil kölbetin. Çölügör tüspü jeylerin ebiyeklerin körön. Üle 3 aydık bar biten Nikolay Sergeyevich sığınalarda. Tıyız usloviyalaq Saqa Sergey sürüqtaq ulehit tulqatibat küstaq sanalaq jon. Olorun ile qaraqpınan körön astınabın qaygıbın den belirtedi. Я только от всей души хочу поздравить жителей поселка, которые въехали в новые дома. Те, кто даже жили двумя семьями в таком общем доме, сумели спокойно разъехаться. Те, кто хотели получить компенсационные выплаты, получили их и переехали туда, где им было самим приятнее. Но на самом деле это меньшинство. Все, как вы видите, остались, восстановили дорогу. Самое важное, что еще и в дополнение люди получили подводку газа. Gün 2 sanargar berjestaqa bergen ıtı kompleksigar ılcıttan köröktaha sıljar oğulları ketar körüstü. Ol kende modelier Avgustina Filipova laboratoriyetigar sıljan bıstapkanı kereksayata. Onu tahanan olonqa jetigar oloqta predprimatilleri ketar körsen sübama biyerde Uluska turizm kayıskatın saydar solların torumnasta. Roman Dmitriev, Gornaya Luha, Vesti.